Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso ken panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbason man, at dalat ta silid ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaunggan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Agyaman ang iti panang ibagam iti putno. Pakawalan na ka. Sige. Asikaso akong dagiti gargaret ko. Tapo manawak mo ito iti na ito abalay. Aganad kay ti panagsukling iti abroad. Sige. Clarissa. Anya, tibasol ko. Nagpigsamat kan titudo kan guroon. Mangrugi man ti matutudo. Tinasayat, dumagasak pa iti coffee shop. Medyo makaturturo ka kung tinagman-maneho. Ha? Ni Clarissa lakit di di magmag na itiigid ti kalsada. Diyak lakit gagbidot. Ni Clarissa di magmag na nalabasak. Ti payong iti patseng. Anya ka din ti mapaspasamak kan ko, ana. Clarissa? Ha? Aglinong ka diti imot ko, apayong. Edo. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Apay ngagkat-katuduan ka. Kan, apay day maleta nga imot mo. Panawan ako. Saan ang mabalin a panawan ka kasta ti tsoram? Nagpuskulin ti angap. Kan nalami isan. Nagpigsapay ti tudo. Umay ka. Aglugan ka ni ti kotsek. Panawan na ko na! Di ka di mag-awat! Ha? Clarissa? Kayat ko gagmay-maysa. Kayat ko mapunas amin na sakit ang marikrik na kita. Diyak ka sa punang titulong kat asit asinuman. Panawan na kon! Clarissa! Di ka pumanaw! Mabit lang! Dayayan ni Clarissa. Itay pa'y amagmag na. Namadlaw nga awan ti umno at turungan na. Imposible asaan pa'y anabanog. Idinto ta. Marik na kon ti banog ko amang sursurot kan ko ana. Ha.
Intugaw na latan iti igid ti iskinita. Akas laawan anyaman na. Alablabasan tagiti tao. Anya ti aramidag. Sigurado ang makaungit kanya. Lumakita na asursurutan. Oh! Natumban iti nagtugawan na. Clarissa? Clarissa? Oh my God! Pumanaw tan ditoy. Pumanaw tan ditoy, Clarissa. Agyaman akta nakariingkan. Sa dino ti ayan ko. Adda ka dito'y balay ko. Ha? Kagap-gapula una dito ti family, Dr. Mi. Kuna na nga stress ka, kan nalaos ti bannog mo. Isa na po ka mo ti puot mo. Sa dino ti ayan ko. Ha? Adda ka dito'y balay ko. Ha? Mabit lang ha. Mangisagana kiti kanam. Amok ang mabisingkan. Nagustom ka di mo't lang timpasangok kan kaamakan? Wen? Agyaman ak edo? No di mo tagidaksen? Anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Apayakas jay tinakitak alangam. Adda ka di parikot mo? Mabalin mo ka di nga ibaga kanyak, nanyaman day ta? Nakasagana ak adumngeg kan tumulong. Nalakit di ta kabailak. Awan kamin kini Chino. Ha? Clarissa? Addan sa bali ngay ayatan na. Itipan na kapukaw ti inaana nga inas asikaso. Kan inay aywana. Napukaw mo ti panagayat na kanya. Napukawan itibiyak ko. I'm sorry for what happened. Nagsakit eto. Pasensya kan kanyak ha. Sana rumbang agluwak iti sanguanan ti asinuman. Diyak kaya ti mangiraman iti sabali. It's okay. It's okay, Clarissa. Eto, Adak lang dito ino kasapulam ti tulong ko. Amo ka na sakit tinapasamak. Taimbok-bok mo ti amin mo ken ni Gino. Ngem, kasjay laeng tinaramid na ken ka. inarapaap ko ang madaan akong itibukod ko a pamilya. Kalpasan ti pan nakaulilak at amang. Imbilang ko apudpud nung nga inaktinana. Ngam saan mo't gayam asyak ti harapaap na nga agbalin a pamilya. Sana siyak ti kasapulan na. Oh, Clarissa. Eto, Laglagi pa. Asaan ka ngagmaymaysa? Adaak lang dito ay. No kasapulam timang saranay kan ka. Laglagi pa akanayon dayta. Clarissa. Edo, mabalin ka dito agkid daw iti pabor? Oh, anya dayta? Mabainak mo't ang makipagigyan latan dito'y balay mo. Kaya't ko ti maadaan iti trabaho. Tapno adda pangalak mo't iti gastusak iti naldaw. Kantap no makaakarak mo't iti pagnaadag. Ha? Amo ka doon tinaitultulong mo kanyak. Nga mabalin ka di at tulungan na kasumrag iti trabaho. Urian niya di ta na trabaho. Kabaglak nga ramidan. Tinapatag kat adda pang gadak. Uno saan? Pagbalin ng naklangan na katulong mo. Anya ka kadi? Amumat adyak kabailan nga ramidan dayta. Ha? Pinanawam ti trabahom idi iji opisina. Gapo ka ni Gino. Iso mabalin mo ti agsubli ijay. Nulakit di ta kayat mo. Ha?
Agpaiso? Wen, agbalin ka manen a sekretariyak. No lakit di tamayat ka, Clarissa. Gino, agpupupok ka kadilatan dito pagnanadan ta no day off ta? Bea, Mapantamatag pa siya. Mapanta itimol. Nagado ti mabalintang aramidan. Tapno saan ta nakapupuklatan dito eh. Saan ta ma-enjoy ti day off ta no kastoy laang akanayon? madamdaman na rumuwarta. Anya? Madamdama manan? Intun kwan, saan ta manan na matuloy? Saan ka kadi anaragsak? No kadwanak? Idinto ta trabaho akanayon ti ayanta? Manmanong agkadwata iti agmalmalam. Pasensya kan, Bea. Nabanugak la siguro. Sige nga, Rod. Agpupok talatan no kasta ti kayat mo. Total, naragragsak kamot no kastoy latan akanayon. Alang nga, Rodan. Agrubot kan tarumuwartan. Ha? Agpaiso? Rumwartan? Wen, ala, agrubot kan. Tasayang ti oras no itantan tapaylaan ti rumuwar. Kayat mo ka diday a sapatos? Gatangag parakan ka? Saanan? Anya rod ti kayat mo. Ibagam laang. Nagsweldo ak mo ti di kalman. Iso nga nga rod igatang ko iti kayat mo aparakan ka. Si kalangan ti gumatang iti parakan ka. Kuyugan kalangan. Ha? Sige nga, Rod. Umay ka. Gumatang talangan iti kawas mo. Adot ibagay kan ka akawas dito ay. Agpili ka iti kayat mo, tasyak ti makaam mo. Saan kan nga gastos iti para kanyak? Amo ka kasapulan mo ti kwarta. Nang runak at namnamain da ka ti pamilya medyo Pilipinas. Ngam pakaragsakak ti aggastos para kan ka. Agyaman aklangan, Bea. Ngam saanin na masapol. Sayang lang ti gastusam. Adamat kwartak no kahit ka gumatang iti para kanyak. Di ka sa pulam laangan, tigatangan. Nalpas kan anangan? Wen, Kayat mo, tagorder ta pa iti kan. huston. Omdasan da jakin nan ko. Ha? Bea, Ibagam man kanya. Anya ti mapaspasamakan ka. Mapilpilitan ka kadila ang amang kadkadwaan niya. anya ka din day tangay bagbagang. Saan tala ko man arimrimwar no kastoy matla ang titratom kanya. Kadwa ka nga paiso. Nung madlaw ama itay-tayab ti panunot mo. Kaslasan na kadwa. Sorry. Kanayo nakasta ka. Ngampalpalabsak lang. Tamaawatak mo't numabanbanog ka iti trabahom. Tauray siya. Mabanbanogak mo't, Gino. Sorry. Sige, oh my God. Agsublitan ije da gusta. Edo, nakitam ka di ballpen ko? Ballpen? Wen, ayan na dayjayan. Jak mutan makita. Nangikab-kabilang nga tani ti dayjay. At dalang dita table mo dayjay. Ay na, sapay makain inumak una yan. Anya? Makain-inom ka una yan? Ngem ballpen tisap sa pulam? Amangan no tumbler mo tisap sa pulam? Ha? Tumbler? Kunamat ngamin amakain-inom ka. Ngem ballpen mo tisap sa pulam. Are you okay, Clarissa? Wen. I'm okay. Edo. Rabiin, Clarissa.
Inton bigatin nga ituloy mo day tar aramidam. Kababain mo't kan ka nudyak maistimar dagti schedule mo para intun bigat. Masapol nga organize amin, tapno saan ka maladaw kadagiti agsasaro no a meeting at endaram. Anya dayjay? Ha? Apa yan? Ada mapupuuran. Nagpigsa ang maangot ko. Anya? Awan mo't ti maangot ko ang mapupuuran. Rumarta dito'y balay. Ang mga numauram dito'y balay. Clarissa, awan mo't ti mapupuuran. Ada, rumorkaan. Tasapulak ti pagtataudan na. Ah, Clarissa, mabitlaeng. Saan ka arumwar? Tarabiin! Clarissa! Clarissa, umaykan. Umunagtan dita balay. Kas makita mat. Awan ti uram. Clarissa, nangagnak ka di? Awan ti uram. Awan ti uram. Clarissa, apa yan? Anyat mapaspasamak kan? Oo! Naimbaglakit din ta na sarapa ka. Natumba ka kuman. Ha? Clarissa? Edward, naimbag tanyag madagos tito ospital ti pasyente. Dok, kumusta tin sayang katyo at test ken ni Clarissa? Base iti MRI result naisayangkat, saan na mabalin nga itantan ti operasyon na. Ha? Anya ti kayat yo asawen, doktor? Dakal na yan ti tumor nga day ti left temporal lobe na. Isa kapilitan na ma-pressure matiutek na. Anya? Cancer kadi, doktor? Saan tayo pa may baga cancerous aging gaasa na mabiopsy? Dok, Daytoy ti makagapo no apay nga dadagiti bagbaga na paulit-ulit ken saan nga miso ang mapaspasamak. Nabigso na iti pressure nga ipapay ti tumor iti unag ti skull na. Naipit ti hippocampus, ti parte ti utek nga aking kontrol iti memoriana. Anya? Dok, pangasiyo. Aramidin niyo ti amin para iti pagsayaatan ni Clarissa. Siyak ti makaamoy ti amin na magastos para iti operasyon na. Kan siya akong ti agpirma para iti consent. Tawan mo ti pamilya na. Madlawa, napatag-unay kan ka ti pasyente, Edward. Unay-unay, doktor. Iso nga aramidak met ti amin para kan kuana. Babaen iti tulong niyo, doktor. I'll be honest with you, Edward. Iti kadakkelan ti tumor na, kan kaadalan ti operasyon, mabali na mapukaw ti memoriana, wano permanent retrograde amnesia. Anya? Mabalin nga iti panagring na napukawan ti memoriana. Kat mabalin nga oresi ka kat dinan malagip no asino ka. Doktor, aramidin tayo no anya ti kasayaatan ang maaramid. Para kan ni Clarissa, doktor. Tinapateg, maispali tinakarkarupay apagpaggadan na. Dakkel ti maaramat iti operasyon ko, Edo. Kababain mo't no ibaklay mo amin. Anya ka kadi. Saan aday ta ti panunutem? Tinapateg ket agimbag ka. Aglalaok ti marikrik na. Mabutbut ngak. Diyak amon no anya ti pagpanaga kalpasan ti operasyon. Clarissa, daytoy ti laglagi pa. Saan ka ngagmaymaysa? Edo, Nanyaman ti pagbanagan ti operasyon mo. Laglagi pa mga daklahan ditoy. Saan ka baybayan? Saan ka ngagmaymaysa? Ang sapay la ko ma. Tadinak tumalipatan. Clarissa. apay ko mamalipatan ka. Kat sikat ti kakaiso na at tao asana nang lipat kanyak.
Kanahin ko anak kasagana amang yawat iti imam amang batak kanya. Clarissa, Nagasataklat ta. Ta itilikudan dagiti naglabasak. Kat adda ka anasayat at tao nga impa iti namarswa kanya. Tapno umaddangak latta. Nga uray kasanupay ti kaado ti siit iti pagnaak. Agyaman unay kan ka Edo. Laglagi pam. Napatag kamot unay kanyak. Clarissa, Anya ka kadi. Sana pa'y mo't amapukaw tapno agsangit ka. Maopera anak laeng, Edward. Agawid ako na di Pilipinas inton bigat, Gino. Bea, Urayan kay di airport. Dua ti plane ticket nga inalak. No umay ka, wano surutan na ki di airport. Kaya't nasawan asumurot kan kanyak iji Pilipinas. Piliyam ti mangikalay sa kanyak. Kat mangbukal ta iti pamilyata iji Pilipinas. pakawanan nak. Bea, Awan matirong ba nga ikidawam iti pamakawan? Sige. Ta asikaswa kung dagiti daduma pa'y ayawid ko iji Pilipinas. Napanan ni airport ni Bea. BBM ka dilata na pumanaw, Gino? Delio, Kasi mo ni Bea, impagarup na no namin pinsan ang naibawing kan kwa na tirik nam idi kini Clarissa. Ngamit impagpakita kinimparparik nam kan kwa na bayat ti kaday dito abroad. Nakadkadlaw asang na si bubukal ti panagayat mo kan kwa na. Ado mo ti sakripisyo na tapno maipay mo ti si bubukal a panagayat mo kan kwa na. sige Delio. Adapay papanak. Ne, papanamon? Napatag ti papanak. Sige. Itay pa yan nakatugawak dito eh. Asidagan ti flight ko. Awan mo't ngaminon ti urayak dito eh. Iso nga awan nga rodon ti makagapo. Tapno agtali na adak pa dito eh. Mapana kon iti boarding area. Bea, Ha? Gino? Sinurot nak? Kaya't ka di asawan da ito asumurot ka na iti panagawid ko iti Pilipinas? Siyak ti Piliam, saan atirik nam para ka ni Clarissa? Bea, pakawanan nak ko ma. In ka gumaak ti amin. Ti amok. Numaypay ko ti si bubukala panagayat ko kan ka. Kunak no naibawing aminan kan ka tirik nak. Nagbidutak gayam. Tasana napukaw ni Clarissa dito'y pusok. Nagsakitan adanggan, Gino. Kunak no sumurot ka kanya kiji Pilipinas. Iso sinurot na. Ngam umay naklagayang pasakitan. Pakawanan nak. Bea, Adamot lang ang basol ko. Amok nga adda ni Clarissa iti biag mo idinagamamuta. Ngam inggasang-gasat kulat tatirik na. Kunak no mabukbukuda kunti panagayat mo idiawan kayon ka ni Clarissa. Ngam saan mo't gaya? Tauray awanan iti biag mo. Tirik na mo't para kan kuwa na tinagbali na kalaban ko. Tasaan pulos ang apukaw di tapuso. sapay la ko ma. Tama pakawan nak. Bea, Pakawanan nak mo, Gino. Gaputan nagayatakan ka. Sapay la kumata iti yadayokan ka. Kat makalipat ak. Kat
masarakak mo tantipudpud no at alinaay kan ragsak. Ajak na rik na iti sidong mo. Tarig agayak tiragsak kiyo kan ni Clarissa. Agawid ka maggamit na di Pilipinas. Nalpasan din ako di akong taratak. Isang awan mo tanti makagapo. Tapnag tali na rinak dito abroad, Delio. Nasayat mo't nagawid kan. Tapa nagkita kan ka kat saan kan anaragsakit ikadam dito eh. Gapot ada di Pilipinas ti pudpud no ama kaipay itiragsak kanyak, Delio. Amo ka, at dangarot di dyan ni Clarissa. Delio, Anya ti panagkunam, kaspay lang tayo tisigod ni Clarissa sang patam. Manumot na natawa na saan ka nagkitkita. Ang mga nadamot din sa balay ti biyag na. marikrik nak, Delio. Or-orayin nak pailang ni Clarissa. Amo kasyak pailang tayo ayatin ng aging gaita. Isong aramidak mo ti amin. Tapno malitopak dagiti nagkurangak. Ken ilintag ko dagiti nagbintutak. Jakon itulok ama pukaw kanya kiti may kaduagon daway. Gapo ka dagiti bindot a desisyon ko. Oh, ato iti kapem, sir. Agtal na ka man. Anya aser. Siyempre, si katibos ko, sir. Nagmadi ading ganda ita sir nga awag mo kanya. May mayat matlaeng ti Edo nga awag mo kanya. Ah, kumusta ka nga dito apartment mo? Mayat-mat. Agyaman na kiti panang tultulong mo kanya kiti nagbayaga panawon, ha? Si kati nagbalin asanggir ko. Nakaakarak lang dito apartment ko. Awan na nyaman na Clarissa. Kinunakmet, pakaragsakak timang tulong ken ka iti amin akabaylak. Agyaman ak Edo. Nakasaysayat ka unay. Manmanuntikas kan ka. Alawenen. Agbatog laang ti balay ko kanda iti apartment mo. Isa mapan naklaang tuktukan no adda ka sa pulam. Ha? Di kagdanag. Tasi kamot at talaga ti umuna atuktukak. No bilang taadda ti kasapula. Ay, hagyamanak. Nakadaano nakmatlangan. Ay, ayan tay tulbak ti apartment ko. Clarissa? Ha? Clarissa, agyaman nakta nakita ka matlangan. Ops. Gita ka lang. Kaya't nang putan nga rakupan, mister. Clarissa, pakawanan nak ko ma. Ah, mabit man lang, mister. Ah, sino ka kadi? Clarissa? Ah, sino ka kadi? Anya ti masapol mo kanya? Clarissa, amo ka nagbasolak ka. Diyak kinailalaan dagiti nagado sa sakripisyong kada kami iti inak. Saan ka mauawatan? Diyak amo ti bagbagam. Clarissa? Oh. Adda ka. Diyak mauawatan ti bagbagaday tatao. Anya tinaramid mo ko ni Clarissa. Clarissa, umunag ka nita apartment mo. Siya kon ti makaam mo ang makisarita ken kuana. Apaya kas dyan ni Clarissa. Anya tinaramid mo kan kuana. Sakbay adamagam day ta kanyak. Dinamag mo ka din iti bagim. No anya tinaramid mo kan kuana. Awan bibiyang mo itanyaman na napasamak kada kami ti kalabas. Nagsubliak ta kayat kung ngayon ti amin kada kami kan ni Clarissa. Panagkunang kadikat kastalaeng kalakana ti amin ita Gino. Di mo amo. No anya tinagdalanan ni Clarissa iti nasurok alima atawen. Akaawan mo iti biyag na. Anya ti kayat mo asawan. Kalpasan ti major operation na naisayangkat kong kuana.
Gapo iti nagtubo at tumor iti ulo na. Naadaan iti focal retrograde amnesia wenno partial amnesia. Anya? Iso adi mo pagpadaan ti sitwasyon idi ken ita. Tasabalin, Gino. Edo, Back off. You are not part of Clarissa's life anymore, Gino. At dayta, nasibuga akong dagiti masetas dito isang wanan ti apartment ko. Nagpipintas dagiti sabong. Makapaayat, kan makapasalibukag iti riknakit kitaan. Clarissa, Ha? Si kamanan? Anya ti masapul mo? Imbagak mo tan, saan ka ngamam mo? saan ka man nagdakdakes, Clarissa? Sumurot ka kumakanyak. Adalang ipakitakkan ka. Clarissa, Edo, nasayatad da ka. Ada ka no ipakita day tatao kanya. sige Clarissa. Sumurot ka kan kuana. Ha? Ang kasano naman nagtakdakas day ta? Di kagdanag. Di nakapagaramidan iti dakas day tatao. Saan ka ngagmaymay sa asumurot ken kuana? Apay adito kampusan to tinangigam kanyak. Malagip mo ka di, day taatadam. Jak amam mo. No asino ti akin tanam iti dayta. Ti inak, ti akin tanam iti dayta. Ha? Kita am day ti aladawan, no? Karuprupak dayta day ti ladawan. Gaputa si ka day ti ladawan. Ladawan nyo, iti inak na ito eh. Sigatin ang aywan. Kanakasaaskasukan ko na sa kumayapin musay. Anya? Kan, na ito'y may saladawan. Kita, Karuprupak matlaang day takadwam di taladawan? gaputa si kamot lang na ito'y. Ladawan dadwa na ito'y, Clarissa. Agin indayat ta, itikas taonay. Siyak lang tinagpalit anokpyo. Nagsaya at kaunay anang asikaso itinay dinalang ko. Ibilang mo, apod-pud no nga inam. Nupudno dagita ngay bagbagam. Apay asan asika ti kadwak idi nakariingak iti ospital. Apay nga awan ka iti sibay ko, idi agpapaimbagak. Apay ani Edo ti kanayon amang sarsaranay kanya. Apay nga itala nagpakita ka kanyak. Clarissa, Kaasi kamat. Tanapagbiddo tam asyak day takaruprupak nga adda di taladawan. Ang amom, nagasat ka iti day ta babae. Ta sigurado nga inay-ayat na kaunay-unay. Tanagsayat anang awir. Kanangas asikaso iti inam nga aging gapi musay akas iti kunam. Manmanon ti kasta. Iso ano masarakam. Di mo nga paluspusan. Ipatag kan ayatem. Akas iti panang ipatag na kada kayo iti inam. Clarissa, Di kag sangit Amo ka masarakam tumatlaeng. Masya nakunay kan ka. Ngamawan mo ti maramidak. Tasaan mo't asyak sapsapulam. no na pula sa iti memoryam. Amo kasan, anakalipat ti pusom, Clarissa. Ti pusom ti makalagip iti napalabas ta. Amok ngay ayatan nakpailang aging ta. Gaputa ay ayatan ka unay, Clarissa. Diyak amo ti pagpakam. Masyanak ka. Day talang ti marikrik na parakan ka. Awanan ti sabali pay. Ta sabali mo't ti puso. Iti puso ti babae asap sa pulam.
Sapay la kuma. Tamasarakan tumutlang day taasap sa pulam. Sige, panawan kan. Ur-urayin na ko ni Edo. Nagsakit na ito yan nagpanagan ti amin katata, Clarissa. Kampasol ko ti amin. Nagpalatag amin kanya ti sakit. Ngayon palakam ko ini tinalikodan ka. Siyang tinagparduay. Itibukod kong alalya. Napunas amin na sakit iti kaugam. Iti napugsat ti memoryam. Ita naragsakan. Kamsaan ako napasat ti piyang mo. Naragsakan iti saranay ti sabali. Kaya rigan na gaan nidiwan ang lagat iti piyang mo. Bakit kita nakman? Gamdimot balik na ti presensya. Kayat ko payarik na tiguram kanyag. Gamti bakit kita ti panagbalin mo na sa bali at tao. Asya ako mabalin na pasakitan. Babaan hindi kinarukop ko. Iswarang ragsak langan. Timangayat kan kahit adayo. Saan ka nariribukan? Tapnog tultuloy. Tinatal na palulot kan biyag mo. Clarissa. Isaias Kapitulo 43, versikulo 18, aging gayt 19. Di kayo laglagipan dagiti imun una abambanag, ket di kayo matpanunutan dagiti daan abambanag. Adtoy agarami daktoy ti baro abanag, tumparto itan, di kayo to ayam amuan, mangikabilak tupay iti may sa adalan itilet ang kan karkarayan iti langalang. Salmo Kapitulo 147, versikulo 3. Agasan na dagiti nadanar iti puso da, ket bedbedan na dagiti sugsugat da. Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo, isu baro a parswa. Dagiti banag adaan napalabasdan, adtoy nagbalinda a baro. Ditan ng gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasalitaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here